What is synchro? I'll pony for 1 night. You know why you be no about trust on the head, Kakoboga, yes, Jimmy, before Jimmy, Jimmy, Namuna money, yes, me, baby. What's with your way in it? Yammy bet you. Abusia for me ma obibia akwaba ede ebatuma GHSO woni aba ekwesikapa ena motimini na gana wahala dwumedie ena moni egusu amoshe na moni semeje ejasti da na se ensemwa ekochi ekobremai ena mede ebabesom eye ahwefom ene etiefo ama wonso watimide wadwentwa wofa eye ensem no ho aba abetu edwana nano eye wukwada arehusim bi esiye ewo eye amasamai empotamo ho baabi a efre eye fise town ai honom na chese eye anadofanu emu no chese maami anidin ababeto edwa SM ye freno eye sister efia wo ne eye ne ma emamu enum enana ewo eye efie a chese maami no ekra ya na se maami no eka se wo ko eye all night asori enu nti wo de eye ne last born the fifth born no edi na chi ene no ko ye kwansi eye na ye kan say 30 minutes time ena wonya ne nti yesa chese eja ato eye efia na se bia ya wo mo etie ni mama chese ne ma enan na woja wo mo ewo echiri no edie eja no ahye wo mo edwurubem na no na eye maami ba bontin di ensem etu dwan na wo chire mu ese eye wo mo wo eye empotamo honom no edie chese ebinom empenasem enam eye ni Kristo so ne na hofama wo ede ema na nsori enti no no nti ne chese nkofo bi o wo empotamo hono ebi echiri no edie na nso so emra ensem no esi ye no wo ma no mo around no ebinum echiri mu na chese ye wo mo teye se ye enkwada no etietie na nso tama wo mo eduru wo no na chese enyoma agensem anya de se wo betimi aboa eye enkwada no ede everyone ne no na nkomotwetwe ekoso busa eye maame enase madam efia se eba ne sen na wutimi gya wo ma enan ehonom se wo kɔ eye asori a wo kyire mu ese panyi a wadi mfinhia eye edu ensia eno no wo no eka kyerɛ ono maame ne se wodi kan na wo beye den wo beba woni nunuanum aka no ebeba na eno ena jese maame no susu je penie na woni eye ketua no kuma no wom no edi kan ya jese woja enan no ewo fie ese wo mo ebeba ntino wo mo susu eye de etu etene ya jese 30 minutes am omunya nti yese eye wo mo dan ahia ma jese ne ma no susu no atoa eye nananom ewo eye ensiedo na eye rumors bebre a na jese maame ne echeme eba bonten eye sem ne ba wedding finhia eye du ensia no wokope eye ne mpena ho bi ehye ye no nti ena ama eye nunuanom enwo etimi kan ye ewoja hyehye nim na na maame no nsusu yi ano se adabi na se okọ ne mpena ho no mu anka eye den ena nko no nsusu ehye ede eka eye ne mana aka no ehu itima mo enkasa eye ensem na ebusuafo ye hwe eye se de maame di ne nsem no etu edwa utimi se question mark bi ewo eye ensem no ebi emu na ebusua mama ntwa me ho embra na ye mfa eye nchiremu ni bi ensan ensum. Yo. Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho ana de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH. Abusiafo se de mu te ye anase se de ensem no ebebetu dwa na chese enkwada se wo mo ho aka ya na se wo mo ho eka ye no eye chese enkwada na wo mo emfie no eye 16 13 9 and 7 years and ne chese wo mato na nanom ewo eye ense edo na nchemu no ebi susu echema na chese maami wo sanso eye chese eye sofo anase oye lady pastor esan eka eye ehun na abusiafo lady pastor
ena wutimi eja wo ma ho se ma wo ba ka cho se di kan wo ba enu nti na wo susu aye de waja wo mo ho e de ekọ ense we de je se ye dwen ho aye nte eye ase na nam se eye adwen eni ba kofo etimu eti mato ensam e de afra eye apostle Ajeman Prempe a oda eye the Bible Church of God 7-day ano awo enkranka so Tuba Junction so ono so so emfa eye nimdia wo efa ensemi hu ememetu edwa enti wo so kan ho na yembura ensem no mu na wa adwenche bi a comment bi a wo so so dia to edwa na yetimi akenkan e de amawo go so chwan Moa mema kwaba ya me ana dishi bibi aboko de onyankopon tumi nti ni do odi adom nti se de ni nyina e ni nyame ayi bia man no kre pa apostle atade de fata opa we look young wom pa so me young you feel to grow yeah Show so apostle utie eye mami ni nsama wodi etu edwa efa ne ma enan asese wahwere wo mo enam atorenche ma etu wo mo ewo eye efia yendi kan fa embra free cell akwada wo ne neti ana akwada wo mame wachim na wo no na wo kwa asore na wutu ana mo se yen kwa asore no ka cho se mame di kan ana papa di kan na meba eye ne kwan so no se wo eye awofo no gitum se me ba ka se me nko beba ntime so so me ye den me ko yo kuya edika no nyamishra ane edmayfo nyina cameraman yamsi oboduma pa nyame ma hodin ane edmayfo nyina na bibia nkoso yi mo nyame asumdwe ntina adwuma mu nkosi atimuda fenso ahwefo de omuntini etia nti awurade hyenhyira obi a wo hweye ene me me mani asafo nyina obi a akuya asemo de metia me yam hyimio onse bibi timisia wodwene ho ana onti ase no kre ohun ya mechire no ti maame no mom de edika no maame fa ayi shedding maame no ene na busua yakọ ma omu nyina yakọ ya emu oya nkwada maako nan anka no ma baba kumpo baako se wo mu yenum se no de ne koy ondo de ne koy me kan nan na hye no ka baako bi enko fast nan ko onya yiya anye yi emu oya so mekonim no kre ya pa ba te mekonem akakoduro nem enso so ya garlic nsu nem so ehye ya ehye pa wa pomodia wo nkwara nan aduru paniye nya 16 years 16 39 7 ene je se do sakura be 7 6 years bi ya pa enti because mo ya akobio mama no na de obusa mi oje edika no mama no o wan shada anya ade so na o can be say all night all night de o kwa asore na oko enti tupum fa o manyina akọ odi ase because ngora no so wo hia bible enti se ba se o ko all night de se o se sa manyina di wachi enti se akora no oba no ai panino o se me ba sa me so uzi ade asa eni wani mo ayere ho ubeda ene o mu nya afa mu dai ene hwedi akosi enti home point of first point no maame no wanya de o great mistake se wo jan kwada no anase kada no onimdia ena ene nka onu so jai kro ena hada no is always at last ihuni yanka oni aduru so mi ihuni yanka duru da ebi ni wiase bo huna na de nasi wo ya ho wia enye yi isi o mu funu kra no unya na akosi eyo eya pa me te no asem na yam yeyi enti no maame no awurade mo ano mo nhye ne den na ontimi nyina na asore anya de bia na wo se nipa kwotena asore dem e Ghana fonse ye ka ho bi apostle anya de bia na wo se nipa kwotena asore dem Dabi anya de bia na wo se nipa kwotena asore dem adenti se Nyankopon se enansia fa ye adwuma tweyampo o se nansia na nipa fa ye adwuma the day to sonson fa home e ba kwa asore ena me ka say ai akwe tamre ti ai ka say
ene ya adwuma daw ebi gu asoro dem dendene e bom pai oni mu tons we de keke we de ene ade e ya sore on kwa adwuma na se bible na so se ma mu nya mu hunhyemu da ma nya ye hunhyemu no on ga se da bia o se ye bi nya da bia na obia wo dey sa wa hyehye se bia o ye Sunday there obia wo honom ye nyina ye nkwa asori ebinum so ye memenda for memenda dura ene ye memenda for ye nyina ye kwa kwakohyem ba ye dru Monday to Friday na ye de obia wo ni program e bia Monday Tuesday se ba be share bonfire na Wednesday ba be share bonfire na Friday ye beba aba bonfire meeting bia ye de ya organizers ni yi program na say ekwo wo eye sorry num no wo mo hia edi wo mo dwuma enti because of sem eye bible no ese na chese na nsia na yemfa nya adwuma na de to sonson yemfa nya ahomienu nti no eni kwan se wo mo si asore de memposi ahye program mpa agwe anyam Israel obu se wasempa but you go the Bible way. Okay. Acts 5:29 no o say esese ye tie Nyankopon mum ese nipa. Okay. Ese tie Nyankopon mum ese nipa. Nyankopon na hyehyɛ mara. Okay. 10 commandments no Exodus 20:8 to 11 was in Nansia and the fire adwuma. Na da and fire wade nyina obi bia opebia program bia our 6 days no. Na da to so no ye homeda. Mumfa nya adwuma na mumfa nko asori. Fine. And so asori na yakosiara. And wo fa kosiara na ade ya. I say 6 days na aka. What do you say? What dey here adwuma. What dey adwuma. Okay. And I mean that was the same thing. 6 days you know, you dey adwuma. That no do wa na akwa asori dem. Akwa asori Nyankopon. Okay. Na so obehye program a e dey ato amanipa. Na wo sa program no ko no. Wa ya sofo na hyehyɛ ato. En favor wa menko. Menko na asem se yakosi o. Wo say all night bebrebe no. Abrochire abrofo all night sao. Na boso be dey won say program we in favor because program bia dey wunim dey botaya na say nipa Nyankopon ahyehyɛ dey ama no. Enti aboso say wo ye program. Ana aya won hyehyɛ program wo waso. Yes, hyehyɛ. Good. Enti wo hyehyɛ program. Na ya won sore mani nyina ka say ana say wo hyehyɛ na dey na duru na wo expect say wo mo beba. Na so wo mo te o mo be catch wo say wo ma ante ana so mo hu ni say program we en favor mo anu nti na wo mo nyina obia mba na nka wo nkwa na akokota na won nti nka be ya wo de yo mo awre ho wo mbobo hu yo wonam say esi etie Nyankopon mo msi nipa o say 6 days fa ye adwuma eti se wo kɔ adwuma eba ebeduru anwumere so ho na ayi all night bi wo ho na esa wo kwa wutumi kɔ all night no. Okay. So ubetuma ko all night no. Na ko all night no anasa overage ma ba na obi se wa bre no. Wutumi nkwa da. Because we go all night no eba tio. We go all night ne ba. Na se ade a che no ye ta pon ahomache. Wo dia se 4-5 more. Ene ye pon. Wo ba ade a che so obekọ adwumo. Okay. No wani kum say wo de ko tena adwumam. Na nya da na akoda. And this favor I also ujai because empapa ye born bebrebe Bible says that be a monpai who to show them Matthew chapter 6 you know verse 5 now papa no want sem nyina what you say and also show piem na bo waja wo kokomu mpai na wo mpai wo fi anya me betio what you say eno enipa wo say na unya home na de koye dwuma na dwuma na wo koye no ehia ehia kan Nyankopon ka say 6 days fa ye dwuma no wanya de obedie obi on Monday obakwa sorry Tuesday obakwa sorry Wednesday obakwa sorry Friday chese asore dem okotra ho na onya dwuma na apostle metiwasi ya days ni nyina ne de wontimi mfant na eye sorry dem ba ebinum wo ho no mo a ubetimi akọ eno me chese all night no eno wo be favor wa na wo be eno abekọ na be no no say all night we e be favor me en favor me because e bia mapon adwuma although say mapon late e bia me mbreye by eye ne ade achi amekwa adwuma na se me hwe na minim se all night me kwa eye den amenya bibi afrim me wa akoma so ade bi empire bi me kwa kwakobo eye den amenya bibi afrim na se me kwa eno no mfunso wo ho tio all night no eye kan all night no eye
time I'm doing all night part of 24 hours in a one day. Okay. What do you say? And you over remember because what about 2 be 6 o'clock? And you sorry, it may come 8 o'clock. Okay. You call in check 9:30 now coffee no akoda said the idea chia ubetimi akọ djuma. Okay. And you say o si share program na e favor nipa no said the nipa benya e kwan no otima dey aba na the question asofo no mum program days and I say and sorry no days a wo mo be yan so wo mum program time e be favor and sorry manu mum no onye nipa na uyo mo adwuma. Okay. Onye nipa na urade de ma uyo mo adwuma. And you say the time on benya kwan wo say anwumra de after 6 7 8 no na nipa of be bebere dodo na afre adwuma ba. Okay. What you say? And you say you sorry ho 8:30 a obetima baby. Okay. And also you check 1 hour 1.5 hours no upon na wo nipa no wa goda and na no kura so e rest. Doctors say yeah yenya den yenna. And you want not the whole day the whole night no so one na unya effect. And you say ka call on to call on night and they are there chia O the resting. o dey rest. And who called mom so to go gancho o director say me call on night me call na team meant me am adwuma enra o ga je be ende adwuma ni pa be ye no ehia ana nyamsom so hia enti nyamsom no ejina ye ni pedua so. Okay. And he said we be the right thing. Okay. And that's what them now we be kon no be kire. Yes. Wow, nyoma. Aso de ho ye hiem ene nyame yi da ba ko se ye fa ko hiem ene special day. Ba woni ye no su na be da na die no nyoma nyame asem a wo be di so na be kire. Sir. John chapter 9 verse 31. Awurade Yesu kan se yenim John 9:31. Yenim se Nyankopon ontie odiboniye ni. Na so bi feri Nyankopon na wo ye de opa onu no otie no. So ho wo bom paia. Se nyame betie wa wo se de o ye ade Nyankopon pe no. And otie no. E de ade hia o nyamsum ni se by doing the will of God. And ya sore dem abekwa Nyam paia tintin go eno o tie Nyankopon so. Make us a unipa kro wo girlfriend. Wo boyfriend. What is you be? Obopo. What no be? What is synchro? Up bonipa for one night. You know why you be no about trans on the head o kakobora. Awurade Yesu Jimmy o be for Jimmy o awurade Jimmy na me huna mane me yesimi bewu bebere. Wo so dia wo ye ne nye. Nyame betio. Wono anu aka no. Wo say so be very Nyankopon. Osoro Nyankopon, no very Nyankopon, no ye de Nyankopon pa. Ono no ayede. Otie no. Nti apostle na chese say no. Yen chusu ye djuma over asori aya ye ta kona na. Ba na say ye de djuma ene asori esi nchen a. Ye de si wonu nsane ni say wo mo pe eye adwuma ana say ye djuma ene asori a yen chusu adwuma nja asori wo hono mo ana. Yo mate ekuya mi no say. Nyamsom ye one. Okay. Nyamsom ye one. Okay. Ansana adwuma number 2. If you already kura ka say, mo hwehwe osoro ahini Matthew 6:33 and osoro ahini ne ne tenene. Ntenya ahini ya na ye ma mi kwa hwehwe ye ya chese e de atore nche ma wa akiri. Kwan a ofa aso no. Mistake akra bai. Oye mistake akra. Oh, na man basa. Okay. Already say osoro ahini ne tenene kan ne de ehia o nyina o de ama. Matthew 6:33 kasa. So, let's just say osoro ahini no see chese nyamsom esa mo nyamsum hia. Okay. Pa na nyamsum na hia nya so de dem a wo kon bebrebe no ene ta hia nyamsum o. Okay. Si ehia mom. So ho wadu usunu ban Nyankopon mra na kwan na hyede ne nsem de ode egu akwan mu no na ubedi su no ubeye de Nyankopon pe no ene ne hia kese so tiase esi ye Nyankopon pe ene na eye. So na sorry dey mean ka say nyo na mean ka say all night enye okay okay but we say all night no ebe ha wa that kubu ha menko okay
odi ase na o so nya time na odi ye odwuma and also nya time so na dey resting woda because when na go na doctor for say etimi boy yare no cray ana me boa sa pepe it's true who say ni ba grasa won timi na what do you say o pressure na kosoro no cray na nu na say mami ga bi picture me call a check up I have a doctor bi ho okay I'm taking temperature and when your friends say pressure the temperature na me dey no high and no busam say are on nantem and I'm so no crack be a meda be 11 12 and then so basa me timi kura so ansa no meka sama da kura no be a be 3 ma sore ntem so okay me jeje me no say wo ne and no no ka ho bi nti ya minya time and fan rest okay oh no ka sa che ni ba not just o ka ho moa ye ka ho bi ene yare apostle ya bra ensem no eso na yentimi mbɔ ne to fa emfa ensi ye hwɛ adiom awofo eba no ye ne ye ma nkitamudie enkwada wo awofo so tumi anase wo awofo no na wo ba ne so tumi enkwada wo ba na wa chem na wo sa apostle we bia wa wo ba wo ne etie no wo ba no wo so tumi ana wo na wo ba ne so tumi oh david wo ba de wo ya so tumi sese Obadi awufo bi wo ho be ka sa me ba no me ka wontie enti no de obeye bia ana say maami bi wo no mo a wonya tese ne ba ana say ohun se ne ba ye bi o say we de yemo ne chem so enti na me pese me hu say akwada timi wo ne maami ana na wo fo so tumi ana wo say wo awofo no na wo ba na wo no ne so tumi yo na mi jira ekwe akwada ntimi nya ne ba so tumi ne maami so tumi ne maami ne ba na say ne papa awofo so tumi because emransem du nyame atworo mu se onipa bia di wagya no nani okay and the Proverbs 22 verses and o ka che yan afo se kire abofora kwan a onfa so na wonyini a wonfiri ho okay so enti ye na wo se ye control kwara no na ade bia no wonfa nse nipa na se mfitiase na nkora bremu a na de enipa no aguna kwam na kan ho okay enti ye kan ho a unse suban bi o ne ade bi ka ho no ma wuja ya untimi nyai so enti mami fa Ephesians chapter 6 in shenema okay so wo papon papo what Ephesians chapter 6 verse 1 to 4 no say emma muntie mo awofo asem e wa urade mu na wei na etene so muntie mo awofo asem e wa urade mu di waja no nani wei ni imransem a edi kan a bohye wo mu na awie na wona aware wa asase so na ajanum munyi mumma abufuo na emo munye won awurade kasa kire ene ni nyansa kire mu so enti awofo no ye ne control nkora ne se enya abufuo mu tire no kire ne wonye emma nkora no medi uso na nkora so ntimi ni papa so ana ne ma me so ema ni nye yi esa abusuan ne be sei okay esa nkora no onyini nke nkora boni ya be o se na nipa wuntem bora ne bodao ne boka ho what a shock go too soon when o mo yenyira kwachi 70 ni ande no celebration of life home call na ze wonyiri o na no me ba ha me koro me drew kom ka bi na boto 21 years young man 21 years o say what a shock kan ya toro Adam say what a shock what a shock what you say no cray oh what say ubu mpanimfo a wawofo no we respect ma wo benyina che o twedi ampon kwa na eka na benyina cha adedi na woni so enti na nipa wu ntem no kola boni abawiase suban boni ena ne party ne tia sa so enti yenyinyini che yenso aba aboza branch fresh 31 team oko goes too soon ni atwara bo ho eya nipa ntie futu enti bible mu nsam no aka sama mfa nya dwuma ye bra nyina no eno no
Apostle ya de ensem no esi a ene sanansa na do telephone number ebetu edwa no afuto be na de be ma awofo binu mu a wo mo de chese wo mo ye bibi o mo ko baabi na e wo senka ode ne ma edi na chie e wo senka obi a o hwe ade bi o ha akwada ye nya wo be hu o so we de ja no we ko kan ni bu befu o ko ye sei o ba ha afuto be na de be ma awofo a wo mo ma esu ene wo mo ne ye bi a wo mo ye no ebo wo mo hu mo ntimi nka wo mo asem efito be na de be mom akuya me da wasi ya mi shop ayi unse asema wo kan odi abusa mi very good ayi question papa na ye ma na say nkwara na say the most sent to the extent they say opona mpona ene kura de nguma abe wiase school na doso computer social media enum ne ade no enti no omo visa awofo no kura de we are out of sense who say wa say ma ka yeah over the bar enso so ba bura ka no na waka ene na be ye adwuma so otimi sira awofo no okay awofo mo tete nkwara ne yie e wo fie because wona ade ne be wiase wo say ma wo ye ma ana me boa enti no say awofo no motimoni e ko nkwara no ho okay what is that there ya control no okay wo so mpene a jan life man no onko ofantiri mu bom obesa ba ho ana mo nya me che no enti se ankoba ne sade a enkwara no be say ya sa say bio ave na ne nkwaso ati because man minim enkwara nkoto bi a omutimi di am atem na no bi ayi abrante bi na makoba bi na ye didi nkomo yo me bonto to fam ohun na nkomo didi mu no na ne ba ketwa se 2 years wakora ketwa abemo a ba mpenfo ba bi e di ayi na kora ni papa no pam no se wonko no plan kakra so wonko no mpenfo hia mo ma akora ndan no se kwasia akora ketwa 2 years o se kwasia o ka chiro papa no ani yeso ye ya gudi ye said yes say ya nyine na me ka chen kora no na eche na me ka chen say o back to an was start o kwasia won hwe ni ye be ka ba je winsam akora 2 years was start kwasia ka enye obedi mfie num de ne oba papa was nkura oba tie gina no atwa bros ni nyina no esai o man no esemu nipa ema yankopon ni munyam enadi wo yeso na mesre Ghana fo mumye hwe ni mayi na oba no oni papa no senye de oni be ma na wo ye anti me mamu ya akobio awurati mum hwe din ma me na ya na so be yenden esi de bi ebenzem be tumi sisi anti fama awurade da awurade no nim de entia enkwara na hye na odi kuma to yem nyame wadom ba ko na aka no ne hwe ni yi asum dwimra na onye panipa mo mehwew ne ukunu ni ade nyina ne obusia yo enti apostol aduma prempe me de mensem no abawiye ye ka se ye kan de be chene nwiye enti me number yi opeso no me di nkomo a eni 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 and 11 020 270 200 11 onyankopon so dwie enka Ghana fo nyina amen ebusia for ha ene edi nkomatwetwe no esie subscribe to channel no mia adoma no so se de nya upload video bia why the first so benya a notification e wo phone so wait me so follow your IG page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook and so @tumagh midi e de ekwesi kapa apostle Jimmy Prempe ne de ye ne no etwetwe eye enkomo dasene ye besane hia makram Too much GH. We did that Japan. A prepare and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka shows ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH.
and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetun afem the great ampo mbrembrem. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye amo fire.